Gingamit sang Office of the Vice President ang confidential funds para hatagan sang kwarta ang mga informants ni nga ipangbakal sang bulong, pagkaon, lamesa kag bangko. Base ni sa hostile witness nga si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Sunog kay Ortonio nakuha niya ining impormasyon halin kay anay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kag OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica. Sunog kay Ortonio base sa pagpaatag sa iya, direkta nga ginhatag ang kwarta sa mga informants kag agents kag sila mismo ang nagbakal sang medical kag food supplies. Apang hindi makasiguro si Ortonio kung nakabaton sa Nay Acosta kag Lachica sang official receipts o kung iban pang dokumento bilang pamatuod nga nabaton gid sa mga informants ang confidential funds. Ginpahayag niya nga wala sang official receipts nga ginhatag, apang may mga acknowledgement receipts. Based on the information that was provided to me by the security officer, payments were made directly to the informants or the agents. Ang tama rin ko, kumpirmahin mo rin ba na wala kang nakita kahit anumang official receipt sa pagbili ng kahit alin dito sa mga tinutukoy na supplies na to. Unahin natin sa medicine. Wala kang nakitang kahit anong official receipt mula sa kahit alinmang drugstore, pharmacy, o supplier. Tama ba? I was not able to see, ma'am, any ORs. Sa pagpamangkot ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, ginconfirm ni Ortonio nga ang confidential funds gingamit para ipangbakal sa mga lamesa kag bangko. Ginpahayag ni Ortonio nga iya impormasyon na base lamang sa ginhatag sa iya nga impormasyon ni Lachica. Yung regarding for the chair, sir, based on the information also provided by the security officer, no receipt as well, sir, because the representation was that yun yung ipamimili nila for the tables and chairs. So what you're saying is binigay din yung pera sa informant, quote-unquote, that's your wording, para bumili siya ang bibili ng chairs at yun yung bayad sa kanya, quote-unquote. That's based on the information provided by the security officer. Just one final question, Mr. Don. So literally, may informant, imbis na bigyan ng kung ano, binayaran ng cash para bilhin yung tables, yung chairs, yung food, yung medicine. Ganun. Yes, sir, based on the information provided, sir. By the security officer. By the security That's the, yun yung kwento na binigay sa'yo. That's based on the information that was provided by the At security hiwalay pa officer. yon sa pinapamigay nyo na food and medical assistance sa regular budget ng OVP. Yes, that's for the regular clients that yung public na mga clients that When you we say receive. clients, not informants. Yes, sir. Clients. That's correct, sir. Parokyano, yung regular na nagpupunta o humihingi ng tulong o dumudulog sa OVP. Yes, that's correct, Your Honor. Ang kapaing sang naging mga pamangkot ni Presiding Officer Jesus Escudero kay Limuel Ortonio.